Yede unyame ase se hello. Udin baby akasa free. But I found a portion because I said the my bed. Yo. And sorry. Yeda se yankwe. But I said you I mean the master there so the there whatever. The mama number for what they need from now. One kasa mama no papa. Faka na ble. Na didi kwan wa. Nja wasa me ba ho. Wasa me ba ho. Bo hu modinala. Bo hu modinala na bra. Hello kasa o tie ne ho. Asemo. Hello. 0554931931 na free share dey say when you trade di mpa ya ye gba ne se sika no bla no enkodi nsi. Hello. Udi ba bi akasa free. Okay, me wo in Central Region. From Linda. Yo, Auntie Linda yenkwa Central mo ya de o. I don't be ya me sure mo pa mo ya de pa. Scan kan mo vela mo nje mano. Oh. Scan de baby e do. Person be asam that woman na. Also ne ba 14 years ayira no. O na na. O se ne ba 14 years ayira. But o na. Yeah, again the pay you mama no was wonye ti ye ne life man. Na me ka say ne ba 14 years no mo na. Ye nte ne nka. Okay. Obi pay you mama no was wonye nti. Ono de na say. Yo mate. Mate, bye. Hello. Man bebre my one bebre wo mo pay you ma. Bi pay you ma pay dan nyina ma no nkotrem. Wo so wonye. Ti onu ko benya anka ya gigi ska de ma ne de ama no. No no de nam. Sir. Hello. Me ready baby akasa free. You from me. Your frau say. Na ya na no ya na rough ana. Na ya mubedi. Network nsuo ntoy. Agremu ayeremu nwudwai. We omo yesa na no ma hijack line no. Obi ya opeso ofre no. Onu momu ntumi mfre. Yenko computer so adwadi. Na yemra na meja free sha kwan. Eje usu me sawu kokroma ya to traders shako powder. Bidi adro ni bibra me wine. Edro we eye pa. Se wadi bibi a wudro wo mu no wonnom traders shako powder. Amono mo wa na use nso asobo ne na firi so. Ana obi nom bibi a ye wudro na wonya bi de manu a. Edwo ano e ma nipa ne nya ahoto. Oba wa kan kore pa. Wa chete traders shako powder. Wono num biampa. Eye no kore tiefo so bi num bibi a ye wudro. Ana wodi aduane bi a wudro mu na e de ohabre nipa aduano a. Traders shako powder bidi adro yi. Ene betwitwaje no. Onom traders shako powder no a e ba ma na ho ato no fom. Sa wote so obi anu ma no ne bi a wudro mu na e nipa aduano a. Ye obeya ne se obesa traders shako powder atre ba ko de agusuo grass mu. Wodi atre num na de ma no ma e be me na dana ne ho ato no. Traders shako powder e be kwa koye yefunu mu adwuma ama biribi a ya wudro ana ha yefunu no afiri ho kora. Entimi nua hwehwe bi a kira kwai na beboa. Se wo pe bi ato a kwa so kore mampon. Pentecost aso da no ho ana White House. Da ka hu se dure nya mapemfo abata wo manofo ana nkwada woni mfie dumienu. Sa dure sa wonum ne don hwe aduonu na ye chi na ohaw ne da so ho ne mu akohu doctor. So person ofra 0243 943 413 and 0260898914. FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atomo se eye. Kura yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kuro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakran
akosi sɛ wɔn so benya wayares ana wodie no ɛyɛ tridi yadeɛ malaria typhoid yadeɛ ni bi ana hepatitis yadeɛ no ɛna hawo a ɛyɛ universal natural clinic ɛna mekamfo de ama wo yɛfun yadeɛ deɛ ɛyɛ mu nketewa kra yareɛ bi a ɛhawo no fa bɛdan universal natural clinic na doctor fo nimdifoɔ no wɔn show ɛma wo ho ɛntɔ hwehwɛ yɛn atonso S-line bonsuo mu hɔ a wɔkɔ w'anim kakra wɔn nsa nifa so wobɛhu universal natural clinic ana frɛyɛn ɛwɔ 0556 244 102 and 0200 158 272 Universal Natural Clinic Nyaminti ubenya wayarisa. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister, Nanny, we win the tort daman. Kwaju, ayasa de ye, ayasa de ye pa. Bema de, wo hwa na wo ye osisi modu. Nansen, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman no mapasi ama no. Opasman no mapasi ama no. Nebasa. Kanisa Heba Mister, and ye dear sisi modu. Me num bi na me yire num bi. The maid reason, Wakakada oyandam papa, Kanisa no. Oh, I don't know dear. Kanisa Heba Mister, unum be now powder sisi no. E yes ya de nyina afiri ho. No let me free pe mokoto bi. 2 minutes pa. Ma honya ha. Wo ye oba o, bema o, emfa o sisi ni agro. Nom Kanisa Heba Mister. Kanisa nya na wo man mu heba. And the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202 990 943. Adre nya ma pemfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkato yi atum Mutie sofumame premaini ohini ni adazwa abusuafo yama ye ho akwa ababiem abafikasiem mu amorwe yen ye chichi ni baabi e ben ye damase oba frichia ye beja okwan ada wo ba ye ne de ye ma wo ntoma ni bi dada ze ma obi tie ne de ye nsan ma bi wai obi ba no no nso ne ama ni bi obunya se wo ba ba ko ai ma obi nti ene nso ye be ma bi e de na wo ka kira bedwafo ne awefo edwumadi ya wo ba so pacho de me ka kire wo mu ne se obi a wo na asem bia on family hasi aso de ba ha no ma obedi nkunu edase why ti ye ja okwan ti de be si bia na ne kyena no ye be pe wo bra ukun no pacho no ma na ya frɛ no anwumre be frɛ wo sister ye ne bra nso akasa na de aka no waje na de sese wo de ye no de aye why hwe nkra ne ye why onyame nka ho ye ja akwan ye nua ba wo be firi na ye ja no kwan na medrofo pa bi di na wo da ene ye wiase nyina Mrs Rebecca Amankwaz day e waka chire wa wamfa mai ka chire nsoso eya samu oji free aguna nso de aka ne nkententem de oji free aguna de ba no ententem no de aba oh ode wo so de ama wa ya grace nso ha dwen ene ye wiase nyina owura ye Rebecca Mankwaz edda oba fefei o London woni mu ye da na nso said ye wodo yen Sompa Nkomo wodo ye droye no bibi anka ho menua Mike ne dofo pe ni omo wo Cambridge na brochire hima wu London no mai no de London no agya wo no ai anti bekine Mike nom ena nyame de oye de London no agya mama nko sana eti ene ye anti beki birthday oba pa ena wudi wa wodai eyi apaye ama so nyame ma uyokodro o ma nkwatenten ahoden wom wo ma hunumu sika de o ma ne mpa wonsem da na de bia wa hunumu borofo nso emobo o nyame nhira o yese mo se da mbeba Ghana mbeba besra ye hwemanim pa o nyame nhira o eti na ye nua ba Rebecca Amankwa Mrs in London minimum say bube painti baby a red gold green blue yellow black na eye onyimoni ati na onyame ene de enenso achem kwai ye da se ti bu faro ye ho adwuma na ye ko ye case yankasa ene eda pono so no
ye koso. Case number 2. Linda was eusu enkran pokuase accuse was eusu wano so wankran pokuase court all day in court. Allah wallahi pacho me ba ha hey mami adai hey what you atom share nyabotre ate nyabotre oba pa hwe me ha ya wa bible ya wa Qur'an ene ye wo bodu ya apede he bible no ne ne no kure be ya dwuma age ba abru me ditro fansa ni fa page akosoro eye me Linda Oseusu kra me bible asema amekan no kure trodo kontomponim onyame boa me order in court. Mama Linda ewie ya o mama wa bebo maboyi ye de na e ha wo me pa cho ne ha me ni say mi wo poku ase ene ye frame Linda Oseusu mi wie school na mi hia abrantie bi ono so de Oseusu ana me de ono de o pesem etu manim ana me si yo yi abe mu ni me pa cho yi ano ye 2005 2005 when I'm share no and I'm in it now why na nyinsen bae oye ho ade me pa chan pa cho ye me ho ade nyinsen bae no na me wo ye ti 3 years no achi no and obeye me ho ade to obeye o ma ni di buru mu ansa na okoye ho ade me pa chan ele di emode ele ni o ma fi mu ko kase asere ti 3 years no obeye me ho ade no and am ne wo nkwala anti nkwala no no to so mienu no na bo so me miensa ana menyinsen na chi ti na ma me bre ti me ne wo banan wonye mo ye no awo ye no bo so miensa asan akofim Linda to your desesi be papa ene o fe ho ketu abi ma me ba me ha fe ho ketu abi odi wo mu aya wanyem asere adai ko Blackie kasa eti nyinsen ne ko ba asa no na ma me bre na me kokoye family planning ba am koye family planning no man ka man kire no na okwa adwuma na me fa hu na me koye family planning se ne nkora de mu betwetwe fe so me ne tie so a me hu mu abia wode boa me bre ansa na me ne nkwala no edidie mu so na hu ayede ama me enti me koye family planning no se man ka kire no when ye ni a me jai family planning no koye family planning na be ma wodi wo mu wa mo na mane enso no so tumi de trouble ba ma yen kodi dwa na ye mra na fi kwankora family planning ni nyina abobo ba ye no wa chire me mu ama mate ase na asem no ano ye meden ya asem o medofo me kanfo manimu ya twi a ene Auntie Mary se hanimense na mse da bi hana de oni ha ese hana nsa no we ata me bata ata ketua bi owo maigam otele Auntie Mage ya bronsen ya eni adwuma yi opposite ya esoro saloon na ewo ho no Auntie Mage ne bata ena obeye ma me kamei na friend wo 025 66 9285 na yebeshe da atro number no baby a wo bia ya bai wa ne ho dwo ene no onu po ne ma meti Jesus Rina anti na tade ye hyeme a me nsa ba akwadanko aso ya ba konso eye shirt nsei se me sole agiro na hu se de ya bubu ni boss split na ye cute a ka be kwa kopam bi minua me baketoa mama C a wo kotoko junction ene wa pamama me na wo bu nipa wone ne mani nyina watete nkura no na ba ko tintin bi owo mu di agro ofia na me de maka kire ne se he po ba bi tina o na mo wa po kwa bana na wo sum utum no mo wa kora eti mama C say ye kaba say ya tade bibia na oye serious fa na dwuma ni agro ti me de na ye ba preko pe na obu nipa se de obekasa ho
PRO fa ne number ni tudwa tudwa 0543 0543 370 005 057 054 number na ya tro wani mu nso hu pokwa bra wabon papa wo so die yi number na ya tro de wani so anya problem wo tiri kenka ma men kenka na bro chire fo ne peso mo pa mama me pa cha bro chefo mu tie number ni 0543 370 005 pa cha tade ya me fe do ntira ya me ho na mesre no ti obi amra okotoko junction ya na the we na nkwa se poma de obi ye serious nanka machine so nya dada dabi eye mono etu pen ne edwada nkwa na ya no mo off ene kwase edwada de omo home ne free okọ ne de eti ebe sa bochefo nyina amfa ne mra wo hye otam say 3 days ya enko ma me ha no 3 days no pass no de amount wo nkran wo aboche wo pass nyina e de amount mama see fashion ena miti so aya boy e free Ghana Legion Ultraman Shia Hospital no a filling station na e wo ho na opposite so hwehwe Aisha botire kama ne nsa no boko ono so na wodwudwa ame ya ma ya ba wa kame nti na eho de na mizo mitrinwifu abekoko bobi mizo eni miza eni abarativo ena ye num bie na ye de ye nioma ye drink papa ye imamwa ye bishop ye apostle ye nyina etumi num bi tu bi ato eboa yen obi bisa mi se na beti ebo mi mu ye dia na mi se no na mitu ohyem ena wiase ye hu timi na machinchin kaba ne niema enum na hyenti oni pakro so be ye ya ohwa mu amatwuku na me so me kom ba bi country no ayiwo mu no ebi ene te ka happy timi na mo eni chinchin kaba obo ho bai dia gumu obo ya me de bo me ho bai 2 years so be ye ya ohwa matwuku ebusia mizoi etise duane akasa na de aba besi so abarativo no ayeko no ye di Italian spices and ye de aye na de ama me se wa me pe wo ho ne se eno so ma wo free vowels I say we obi a constipation how no we na onom a emro e non alcoholic na etsie no mu wanumu betse kama si minimum pa enti upebi ato a emiaye yi Bikini supermarket sister say wa ba wa post office 0242 737 Adomni Asumdwe ye Ben Baptist University ever blessing from Poma Edujama Erade Adom Mama Taylor Fumu atama me wo boase na homa ne 0592 221 452 PNC Ventures Anomanye taxi station yani Charity Hospital Junction no dia nmuhwe ya homa ne 0244 560 765 na Sachi Enterprise asafo abinchi yani VIP car park dia nmuhwe 0244 752 203 ena fei tipri hene anfie wabu akwata no so 5G wasofo ns 0201 846 997 eno no so be free afei yebeko E&O Enterprise edum pampa so 0244 834 905 manager Daniel owo ehua overseas 21st clinic hwa 0245 889 471 mo amujejina traffic mu ne ade no mutubi nto oba so mpafie ha nso a enye na onsa ebeka bi kanisa tete aduro ya yenim na ya gia tsumu na aboayen nti se usisi pa ne mu kawdwe braye mu hawo emeye twitwasi ani tum wodie nie candida chlamydia syphilis gonorrhea baba so no ye wo kanre ye wo sonye ye wo apia nyina hyema hia ham na eweyen mepacho unya kanisa nto akasie mienu a wo how to atwa eboa mema nso mo mutadua mu yire dindindi se babadua mo matumi dia wo so amemani age na aboa ma omoja na timi ade afurusa na eyi mepacho tachiman ye wo kenten taxi rank ye ben baseline pharmacy Kumasi Kolinak Heba, Mr. Heba, Danny Heba, Freddie Menz, PFA Heba, Ukanshi Drug Lane, Nanabuache Heba, Kobedia Heba,
Richco Herba, JF Herba, and woman Cassium Cape Coast, Penny Herba, Was a bibidrofi or Takwa, and a fay cap Herba Sunyai, and a baseline shop I would running in a Ebekbi, Frayin 0247 887 436 0202 990 943 Monkomo Tabita kum Tabita and the Ukoya Yakasay, why free screening. I'm here, mammy, papa, more diabetes, ni prostate enlargement. You also for lie any alarmment in the denim she. Bebo show, so how be about sabunum. Obani bema womu how Teddy Mushi show, who sees a chimney seki allo to be dear for a popo. You know, bet tennis see no thing. Menuposunti will be where higher could differ. You're finding in uncle Tabita, Obama on massage, herbal treatment with Charles Camp, baby, I dear no eshe. Jewo Madina, Firestone Foot Bridge and Cran Semini Kumasi de Yanisofola Lament dear Nuche, Yawatakwa, Yawatakradi, Ewusunyai, a 0260 196 219 0202 347 647 Universal Natural Clinic. Ye no mpemu adwuma ne ntini mu emema on say mutaduane nyina ye ntini eti se ehodwa minimum ade bia ne tiri mu ye ne de sesa bia ku kwati wiye usu ni mu a usu ni mu a udi hyem no wo pie kire se ne tiri mu ye ne da na nye sa na nyame bo no ese ntini tumi sore na ejina prim na ejina ne naso Nada now the atia kogu sebo de trogui bomodin afa kodan Universal Natural Clinic na entini ni no mpemu ya de ye ne ate homemu ya ye di first afei osa ya mukro oni padua no tumu se wo hyew bi gina mo je ho enye Universal Natural Clinic emfidie nie adwumayfo ne yanim ti sei ompe we yi a ede na wo pe typhoid nti samolila typhi Therefore, Waboa betena on son Casima tutum tokro, Dianato, Yamana wofe, Bay free, hepatitis, me pacho, any yam how bia, Yaw sofo line, Yaw atonsu S line, Yabe bonsum, Frey 0556 244 102, and 0200 158 272. Nani Traders Farm Enterprise for the Trader Charcoal powder dear bab bidie powder to yellow and black edie na ya se ni papa se wota na tane ma na jigu yam eno no bo se ya kan ahyehyɛ ne bo we don fa nhye no maami bi ote nkyɛn so do ahyehyɛ ne bo we no no ana wata me pa chaw we yawuraba obi air condition car ma lift na 10% ba na ajigu yam na ubewu o me pa chaw eno ani so obenya Traders Charcoal powder ABS table so anopa tututu oba wa yensuo de na wanom ento so obeto atade be wia ba yi na afo no akam ukoya wa ye free da muni nyina anwumre obeda na wasan ye bia no bi kura kondo prekonam aponchenam kibabu nya bia obewe enso suro sade asa medofo ye baadako ye bekodako twetwa bi na hwe uwi akoya na di Traders Charcoal powder ni bia gunso hyem no wanom srade ni nyina na bona free uyam na wa ye free be pa chow blood cholesterol level eyade a ha dwen srade poni esisi mo gentry kwan enu so kum ni papa enu nti bomoden ata my gam ata o frame za me yoden advert ya ma na ata ye adwuma mfresa enti fabigu nsuom braka yellow na so nom na emwa wo sabo no ebeyi hawo ewo mu nyina da enso e de afiri ho na aboa wo yie untumi nta wafura yekutu wo beteta rough ama wo ato sada ena obi a wanom saboro so wanya hangover ade echi ade akondo yensu nwunu ni emokwa yetwi fabigu nsuom nanom obi anom awuduro bi fabigu nsuom wanom aduro bi overdose fabigu nsuom afei uni padua no ye hwe wanim no a wanim na de 85 na anase na di 3 awreho bomodin aso de begu nsuom beboa wa ma uni padua no skin so aye fefefe udi okoya as me pebidi aduro no black and yellow uyo bi ayam tim hawa no bi be ye free ho
obi wa sebe ne yam kankan nti okosere obi ntumi nyane nan osebe de mi nyame nan wo boa okopo be se wo nyina me kai maami bi obesra yen a ye kolido mu hokoja ne nan afemi wie na maami no na ne ho aye me nwanwa because the way na obu wo ne ho okone kankan ka sa ni maami pa wasebe na wa fere ade a e fere no no na wonum sa yi we ya ejanan no be ko no scent yes no scent ade ba kwa mehu no etu kosra obi kula ge bi a okosra ne boy se ne yam bo nti o se on the on toilet be ma ne sole ya akokoto border so se be ma ne so ko no wi okoyo be na koto border so awoni we say we dey comment bomodi ya na judge the ehunu so ne say wonum kankan halitosis utim fan ko nipem ne ka den obi anu ba be de no akoka ade no so awodi nam no so haje ukoka nso ase wanyamane wodi ya ne se wanum bon ho a usabigu paste no so a na de atwi na wodi wudi kan sagu wanum na wa mi aduro no de atoso na wodi atwi usen na wa san de bi agu nso hie mu anom enu ano no watumi akese wodofo no confidently na be kese wa wodi mmire mempe kese wo bo awsen apro e pa chaw ubenya bi e wo Freddie Mens Herba Danny Herba Apidan Colinac na Mr Herba o ma emu ni nyina yasie he ya sompa container na esi anim ya obatuntum abena so fa me container mo kwa ebi wo ho na wakwa akotobi na nayira bena mo nko no ho friend 0243 943 413 abe Herba Clinic ya mami en why do obi nya bi da why na susu sesical say ya de wo ye betumi de ahabai onimi habai etu and as a hole in heart obetu na sekura mami abe okure ni why do obi nya bi da o huhum ni hunamu si yankekan haban no tiny nkohini mom ne mfansa ya de wo yo ba ya santoa woni nyina mu me pa chaw wo so pese utaduane ye kese a ye ko ho obe ya to ne nsam de adura sra ho ene eno an se yirima eba edu di opa no aka gise wonya obe yi obra se kankan wo ayamukuro etru na age wo hwe aboso ama utadua atwe akohimu wo yale run about to twabirimbrim ekire da wo so wadress adu dofum no eho na yade yi oye nhwehwanim yade oba be yi ne ho adi abegu animu ase maami abe oso wo wano aduro tatashe afei se Felix kuro yada gonoria be ma hunsuo nyina na agene ya oje ho ba bi enye kwabo ani tiatete na ato pa hu de good antuo mu a obeboa pa infections enu na eku Ghana fo ewebre ya otano so patrapa junction ya be patrapa nkwanta no friend 0243 345 392 and 0506 460 280 nani yen Emon Nkomo Zipay sikankra toa aba eboa yen se eyi ubre say afiri mu wei ene ebetumi de ye ho atoso wodi a ne se wo be download Zipay no bi ato phone ne so te se mobile wallet na bere bia obi di bi free Zipay so de bre wo no woje ya ne ama bonus 5 cedi eniji nko a sika bia ebro 1000 cedis ye chew 10 cedis umpe wei a ede ben na wo pe na ya ho toso na na yema sapon anti Lexus na na kuya o London mi ke se waje me number na wo so be send sika ma me mumfa Zipay no so na emla ententem no answer obe dial *270 hash no wa press option 2 o dem me pa cho bebre enye se bank ya pon 5 o'clock bi ani me pa cho ha ye nye ko bi ani ho ha ye ma ye nye ko da bi de bia ginam ti se spaghetti aye no ani so mu bomoden se wo be ko na oni wo ma akodi eno an se wo de ID card se Ghana card wo be di card dial *270 hash no wa press 1 no wa register ID card ne number na fe information kakra bi e wo be hu ya wo di gu mu a Zipay o se jimidi na yaji won so adi ampa Jfran Company Limited eni ma papa be dru e pa chawo udwale a wonche nyina adwaye ho nye poto bibre kum ensonso pie free down wenem ma wie ebre pa chaw wenta free nyina pie free adwaye adai eni ma papa ho WC a wote so a wo ne no enye ti so se wo kro be pie be pie ma be ka hwa bomodin se wo be kwa akodi bi Jfran ho
na wo de asi so oba afum na dem na ebo onwumi de massage we de time bo ho ahwehwe na ebo wa to pa wo hye na de gina mu gina ho gene de ene enya sem keto de bia maka choko gina mu gina suro kokwacho emfa me Dr. Blessed Foster first clinic obehwe eti na je se ne bi free Germany bi free Turkey no de aba efeye na pipe no pa shower no be cold be a silver ene ma na efe esi adan contractors ni ewura nom yesremo papa ko na kwaje wo de ye wadum ye ni Railway police station online ba ko so ba ko Ben Pacific Bank wura ho ye ni ya baby Jacqueline boutique ene boso friend 0244 178 585 21st clinic. We are the sciatica experts. Wobi so odi bia ba woboa yesi anamo edi ka de ni tieti na ye ne ya bia ne esua yen apuruku so apratete na ne to fati so yoyo me pacho Dr. Blessed Foster and Wesi Apetin wa ben o sciatica ya hwemu oto asinti na etwe saman utu na ye ntu ase watie fufuo mu onani mu aye odududu wo pe chi twetwon untumi mu atopa usisi no agina straight fani nyina ko 21st clinic judge mi koye bio me loko mi sisi loko we se na mi ginem na jama hange mi ko na na jigre na so me doctor ho 3 days pepepem na mahurezi ese mi bokra mi mrada mi just it's a 21st clinic ja we hwa overseas ya ben Alpha Radio Freyen 0540311311 Techiman ya GN Bank danda denum Techiman sunya room ya ribia fakodawo na won show kama mo am wo Facebook nsunya mi hwa mo PSA poma adwen hwa wo Germany ma bena dinansa setadoma kwa jemai yeda wase eni na nai ma sapon as usual nyami hira papa pose o hini na de wa ho febro so ai atano esiesi me na nai ma no se po kwabena azantana aba ha na na e wo ho ai nti na no so edie no sapon prince enso ho ena salam sapon prince aba eni adofo nyina eda ma se yenko to ankomo no so obalenda ajiji adamu ejusu koye family planning satam ne nkola na yesen pacha ne nkola na ye 4 na ye so obakwa koye na yesa woni matete mi pacha an na de no wa mo papa na mane pacha na me ka che na o ma me nko nti mi wia me ho na me koye ade on pe family planning no pacha da bi ni ha oni sei o so on pe no si bia na di nshanso abreme na me yale ya na akwada ne so nti o ma me nkoye nti mi wia me ho na me kokoye ye ndi na asi na me kokoye ye no wen ye ni a mi jaye no mi koye no CCS no ma mu me nsada edu 3 months bia nso na me kokobo pane no be kora me kompreni kire wo mo a o mo so ujaye a obebu nsa ujaye a obebu nsa enti mi jaye ye no ra ma bia na nyinsen no ekokobae nyinsen no kobae a me ka kire no o ka kire me se nyinsen no enyo no wa be kora me breed fa ho enti na me ko twa scan so a na mo so mu hu hwe me twa scan de be 7 na mo so mu hu hwe enti e kire ya me ko twa ya bibia ye ma me na me ka kire no o ka kire me se me na manu aduane ama na damfo enti nyinsen na enyo no wa na me de abeda mo se mu nkan bi ba me na damfo be na akọ no aduane ma no balinda me ba kire fra ne frimpon na de na no aduane ma no o sere o se no aduane ma no me ba kire na o no mo na o mouse kanti na damfo ne kwakwan so a na o de aduane abrɛ me se menua se na me ne kwara ne benya biadie me pa chan ti menua na menya bie do aka cha me se ne nyinsen se menua aduane ama frimpon ne dia nyinsen ne frimpon ne dia so me ne kwara me no wo na nyinsen no aka cha me se enyo no wa me pa cha okun eja rastafala wonu mu wi me pa cha oda bi wonu mansa me pa cha oda bi enti no na wo so nyinsen no pese wo kire yesese ana also frimpon wo di wo mu ma ipa cho da bi ande minni na nhia na korada nya o hwe no no ipa cho da bi na bia na menu ama no adom keke no yo na ku no e di adwuma ipa cho ye mesin ni mesin fo nso so ese na nsem hu bi no nsem obobo ba wu ana adwuma ne nye wujiri se bia obi na wo ma wa na se bia nkasa na eno mamlinda obi na o ma me na me frɛ ni phone so kura nso a onfa na de se nyo ne nete iba choda bi oni me nchen we free me nchen be nyinsen ne koba aye no o free me nchen kra me friend phone so kra me hu ba bi kro oni nam wadan kwala nan na gubi so so le nkrofo ada won ma na e mama aduane ni me kwala na di na wone wo nai
Ipa chora bi nyi se ne beto mu ye ni de ne omni ni hye nada. Ba de unyimu de unyim say wono a. Ipa chan. Tie say de waka che ne say family planning wajai. Ipa chan. Na me de am nipa no koye family planning wa mo na mane. Ipa chora bi. Wonya we na ye de na wonyim ya wo se anu ti wonye. Se mi jaye ye no so no me koye a o ka se mi nya na me de aso de kokoye ye no. Anyi sen no na me breed fa ho nti na me ka kire no no. E no no so ma na adwun ye ni nya se ma no aduana ma frempon na didi a. E na anyi sen ye ne de ya. Mi friend phone so kora. Maybe the takashin su famu. Aho kire sika ni bi ni ho a. Eno takanya sa no akashikuku bi amanya no. Monka no kora nkire meye. Na se sika ni bi ni wo. Eno ma fa strategy. Abi je mo friend mai. Frempon mo friend mai. Na ye musa ne haw. Mami wa ti wa mobo. Na mo de mu bu atopa ehun sunsan ba na mo de mu dwane no. Hwan na ene ene onyina ni mu. Tu we enum. Ipa chan. Won so aye. We de adwuma. Ba cho ya na me ye liquid soap. Na de wa chire bi. Mo to ye mo de dodo hele. No afi mu no afi. Ene Ghana de ayetin wa unum aye home na ye adwuma na hwe wo. Penini was say. Pacho Penini was 17 years. To oko school. Ipa chan. Yes, enya be ma no fa ne mre me. PK Jenebla. Ono de wabu atopa wi a wo dwane mu sen mo ase. Hello. Hello. Papa ma he. Yeah, no, ma'am. E frame o hini ni. So for mami premier ni mo Sompa TV so. Sa ho ye. Na me adom me ho ye. Unu melenda o se uzu. Minim lenda o se uzu. Wo yere no no. Me yere no no. Na ada na onyema o se family planning ti onye a ada ne ntokwa nyo na ne dai. Mami, hwe oba wo ti awale ase. No wa ye family planning na wukunu minimum o hwe. Nti adwene be nti na ade ye family planning. Na se o se nkola ne do so nti na agya opese mu tete. Na nkola ne do so ada na ama menya we sese na pese ada maka tro se ma wo me mawi. Some cats my woman marry. Or Wajina into what do you say? Into baby or coffee, will be our family plan, names, but baby or coffee, and dear, on found comedian minutia may have found. Me pacho nana bonsway. Naturally say, Kawan Kaba would do say. And the idea, 10 dear, dear Yamidi Bamambia, and Yamin and Chama, one idea, Miss Minta. Hey, and na Ghana Brabui. Tell the idea and found that. Name no, to one o solia. Now, only from point, Gina honum. Oh, I catch him. What's different pony a wadam for quasso? Una catch him, is our down for on one or the man, one of Nicolana, my Esica. From point, I'm a young quan, not as only maybe be matchy. Maybe you may see me 2 pine. Now, we knew my only from point now, what does me and from Mamma money? Hey, you better say, a friend, you send a friend pondia. On Uncle from Pond or medium minimum she. No, obey so on not nature, or you'll be a basabasa. One yabasabasa, and not a clear. I know what we use us to buy an eddy. What's a chop money could a woman and no so much them to say? Hey, Namina, me show be banner. Hey, nada, what watching in Yana. Mammy, I don't frame so by Yamiana. Nasadia, okay, catch us will be out to the boom. Mr. Boomke, into Unia Bema Nemia. And now Unia Bema, Wakuma, a coffin, say, I bet Unia Bema. Overcatch any on Tiscam and so on, Fanchu. And dear Nature, one different pond and a quadri. Oh, evidence. Busano, media, the costume in a mantamo or namete, into Musano. And Trona would you why? You, Mate. There be o general, there be my enkaba by me pacho. Was it say what to a free fee? No cre. No cre, Mimpesum who name cranes and a funo, ne foot tan time or the one. Hey, Nanqualan and swear. Me money dear, me yama said the FFP. What if I want so? Me the family baba penny so. Nada, what was she, Rihanna? Hey, mammy.
Minni time on some now kikano. There be na dia wukai. What dia me pa cho gina so ma me. Na me musa wo yere se no obaba ne ka no kura kire ne se. We ma me Linda. Ma bona no nti wonka. Ma bona no nti wonka. Wa gba kura na no. Ai nti wonka. There be Linda Mr. Bonsu. Wa gba kura na no. Ai nti wonka. Eti da be etwa to a wo ma kura ni sika. Ende de me ni akura ni ntama asem. Me pa cho me dofo me sere wasem ba nipa na eka. Da be na wo beba na nke yatena se oda woroma. Esi a ode me ye adwuma. Nti minyamra samu namba ni. Ai nana Bonsu. Bibia wo ho abufuo de ba ni aka me sere wo. Fo obuo mama konwa kase no oba wa ye mobo wan sho oba ko wukula. Now the bla why semfum so bi wo mu a oba want mi ntwa me ntoro obeka mu nokore ne ye de asumdwa aba de ne kura na apese yekoya ye be ye wa nana Bonsu na me mi ska de ni wo de no de me mefa ka no mate wa nti mbe pa to sa asem na wo de tietie de o ka se na futantan ne de twe ho ne sa kakra ma me why yo de mate ma chen asa me dase no hima se sister bi wa friend Bonsu nti ama wa ye basa wase ni name ni wo oh. What's the papa in Pony? Mr. Mummy, no dear, Yabeka say, who needs to buy? Who is to buy an cattle? Who is to buy an cattle? Hey, what is to buy, man? I bread pan and the floor pan by me, who may be crawling them. Hey, Nadian Quasiana, Miss When I say me, Bessie, we are about where you are now. Eya semu eh o yin ni mehie o etofi akwa po ejuma amodi ama me anu odi no family planning enu so ati akotom ai se wa ba down owie wa ba down se to da bia wa modi ibombo crat case ba na ese me so me ma wo messas what the bombo crat case ya ba na me so mama ne messas hey Linda wo ma me hwemani na ka no kura kire me frimpon no wo de wo mu ma ipa so da bi ni o hu me ho kura da na frimpon no o yire ipa cho me de kana mi hia no de na oni yire se kire ne bia wada ne hu ne bia akotwe mpena foforo ba bi na o ma me hu ne bia me bu sense ka wo mu enye wuku o me frimpon na me ka se frimpon no o yire o yire frimpon ankasa de o su oni yire ti no de aduane ba na manu ama no no ene nam na ukun se wo mpesa twa so pa do so de ba me no an ne kwala ne nyina di odwa ne nja ayekora na se ni sika ma na nya no se wo ma wo baba nso ono so ono nso so wo ya akora boni o wo gidi se ne papa so ma ni sika mpa me de me no sika no se bi akwala ne bi ono ya on ka no kora ne nkire me se bia so de fa kwala ne so de ya o me o kwala no kan ho nkire me ko me am ye me kun no bi fa fu na me frewa bi okwala hu me ko kwala won fa me ko ti so de scan fa kwala ne so a me no mitimi hu se bia de scan fa kwala ne so e be na hini kwala ko school ko mun ko bi da kwala ne tifie kwala ne tifie so discuss and kwala wo discuss and kan kwala ne tifie kwala ka school ko mun ko bi da wo kwa busa kwala no ne kwala no aba ne so me ame ebi mu ye kwala bone ayesa won se papa ne so ono anu abo na no se mo nka ti bia o discuss no ba tinya botre Linda ade na aba no de emu oya ba nya bote se wo condition wo mu no wa hwe na pressure kosoro a ebe awo yo ma Mary oyin ni mi da se Linda they say wo na o de case aba say yen ka bi ema wo why na enfumso no efa kese na nso firu on sa okoye family planning de ntini ese aware adwen na wose ye baako nokwas se nkwala ne doso amema ne mema nkrom mpe awo bebre se wo kora bebre ano ho ye o mahi but de ye ema wo ne bo asore na on pese ohun kura de di kan wo koya de wanka ankere no ena me gidi ye se wo koyi afiri ho nso so wanka ankere no enti nyinsa na abefu no hu o ye nyina onim se wakoyi dia free zone enkora nso ye nan dada enti de di kan jonfom so atum se ho no wanye de wanye yie
said the oil ni suba me dia di say sa kasa na wo kasa wo fie ho rough nti ama ono ankasa ne bo afu a che so o pese obehu kra so ho eni nti yesre se wo beba fom na ho ne de wa anye ne yie Linda yesre wo na pa ne chew na ye ka bi nso a kire ye brother owusu onso nyame adom aba fom kakra wo hwa o ye obi a oje ne mfom so etum eni nti yesre se kosi se akoda ne beba oye wo yira wa ye ne ho ade akohu abusua de owo nsam o enti kosi se akoda ne beba ne ye beye test bia hu se enye wo de ade yesre o se bomodin anya sa wo de obem enso ebedi fo why bro usu am say ya wo de obem bedi fo enti yesre o se wo be som na wa hwe no ne hospital koni ade nyina nyame bua na ye wo no ye test iwie se ne judge so obefa ho ka ne ye wie na ye wo de a ede na obeye so ho se nya wo de anso anu ansa wo de frempon ade aye de akwa no na me de onne frempon tam ho no kra ne mfom so obi ne mfom so odoso ma me mfom so odoso pa sa frempon no so a wo no aduane ma no ene ade on se ose otete ensem bi etete asem bi anso nokra kakra de ebi ewo nchen so ho eni nti de abani nyina no wo na wo sa wo ba fom na wonsu eni eba no ho so na oje ade ne tum na ohwe ema ho to why enu anti na wonam enti ka ma wakoma mra fom pa na de beba bia no so musa why o ma se wa bonsu wa hia nkwanhie o name yes o kan you na nka bonsu fo so de ni papa ena eja bonsu so tie ni kasa utu so ye ni papa na emom ba bia na mente na se me nwo me mawie na nwo mu nwie ne nan kra ye wodada yi so ama eho aduane kra ne ade ho aye den no nti papa wada roma we de oba we dwa metoa wa wiei srewa se de judge to ma wono so srew bra ye na se ha ye srew ne bra ne emfa ye ntu ye na so kra nya wasomdwie ai na ye nua Felicia oni Felicia Linda ena me ba wo nchen kakra ano brebro ma bato sane wo ye wo niema faaye no se de mititwi pa sane wo ye wo niema faaye no ankoyie ena wano den no ne wo niema no emfa enti nkebe ya mesre se ma wano mrafom wabufu ewo mu nyina no fato nchen condition na fe yen hwa asem no kwan ni emfanto ho efri se wana montu awutu ye se wo ne wukunu tie wo ne na wo nkola maako nan na wo pese wo twetwe wa wo mu no enka de ye ne se wutumi frani miwura sese de wusi ne da ma ne yeye no sanso na betimi ne naka asem a eye esemihia ma ye to on ma na anim kodesa no sese bu obebu atopa kete so yese wo ken omo ayam kodesa no ne mama atopa obebu no oto ayam mama no so tie e ma no manim kodesa na amfa se so ya no meja pade nso akakraka atopa obebu ele masaso oh masem Kasa Abrahima onso de why din wo sere maka ne secret yesu memu asem ti o ini se ne na me kire no na wo se enkola na ye firi mu abaidie no se nkotimi de nkirekire mu a nam kwan mu odo kwan so eni ne kuru ne kasa se mi wura bia ne ma nkoyie eti wada roma se de ye ntitim awo ne mu nkakra menya sure se me papa se de ne kasa ye mutie no ko be kasa chinchin a se ne awo ye timi de to etwen emire bi enti e ho ne de wo no wanya de eni se wutimi ko ne yonko se mami nuane menua na mintumi ne memani bi e ho kra no wagu nanim ase wama ne mema ye kra aye ketwa wama nanim onyam afri ne nsam na tasa ne yonko be ma na esese obo ni fie be ye ema ne maduane die eti e ho no mesra wo wanye ne ye ho kra na wo se wudwa ato aye na e ho nkwa na ye timi pato na papa nso so mesra wada roma
enye se bi a we no ebetimi abasa akwala ekura na ye wa wo ba na sande ne ba wo se wo no akra no wo mfa awachi eti akwala ne de ye de ye gitum se eye wa wo de ne nso ada roma wa bufuo no fato nche na bra fie na be hwe wo ma no na nkwala wo mu nkosko mu tifie wo baba ya wo so ne na ye connection boy bi nso betimi ne na ye connection wa abonti o wo di sika ne bra na no nso de kɔ akwa boy na di eti hwe ye na wo baba no wo ne na anye connection amo no nso wa nsai eti bra fie na be hwe wo ma no wo ba no kra na abuafu na wo ma ne de eye wasede ese wo ma woni ku wo mo ho because obaba wodi 17 years de na nsai ba ko bi betena ye nimu ha 15 as a 14 na tre se wono no sene wo si kono no na ne wodi e kra de wanyini eti misra wa wada roma twa wani na be hwe wati onyin ni medase yanso yada wase pa difo judge wada roma komo yo judge ne kwasem ba tan kom ebo ya na se kom so de ba tan so anyame anya adumu a obi bo de krotim kotwa ai e komo ya ana obey so no fine wakona damfa akɔgye aduane basis of ayin de beka se enye na so kom so di kom de nkwala no betwa ma mawu e kom so sa de no etina damfu de aduane bre na wonye de won kase won fanko dabi e hono be ma no twinsan jeji wadawroma family planning na ye ka ho asem no be me bi won mo a obeka se dien on tase won twima kura won wo wukɔ wo kwaso so no de oba na obefi no wo wimu wia obi okɔ na chi propra na wo wimu na wo makom de ababa wo no onye dai memu nan e wo so fa no ho adwene no kwasem adwene ofa no enye bad things o eye enhyehyɛ bia wono ne to wo ma wo ne be ma no family planning nye bone da bi eti se family planning so ntimi ngwa wale wo be me kwako oboa wo no kwasem eniema nkoye sika ma entade hyemu ma empobo hyemu ma wono akasa kura ne niema bi odbe ye no ne sio ne sibre bi akore wo hwemu a ema etu onye den dedo onye den etu wo so ye bibi e betimi aboa no ne wo ye separation for enkura ni mu na wo eya ware go wo eya charge bo wo eya ntokwa wo eya dwane wo se bema kobrane edwane na de ye mi ya etimi surum se bema sebe wo hwe obo wa hamu na wo kase video we nyina se ni yefu tantan eti se ko basanyi se we eya wo dia dabi se de wo sia kan wakase wo ne nwumam de nkura nyina wakase wo ne nwumam de wo sia kasa che ye jeje no wakate ne nkura se meyiri we wo nyini papa enso wo be hunu ne ba we enso ne be pie ma be he no asempa papa eti subanya ye nwa bem na yina die no won so fa cho pamre mami on fa cho pamre mami si wo gunu mu fi wo dratem no be ka bi chano ni wonyi sika soma na wonam wo sika ma ma ofro obeba eti be me bitwa ka che se wonyi sika ma oba ofro oboa ate no yesa no ma kom do bi ba on ye hia ma ba wona de wo yesi dwe num esi pray won te se kusia wale kiri edu na dwene ye touch de apampem ye ko de esi hunu nko a na ne kokko wi na ne popra afrin tomato na apa ho dress to na afrim blazer na afrim sika so na afrim na no mo na moto baris mo na moto e pa o se be ma pa baris uto mi me topa me kwale mi mam wife nto mi mam wife nkoto debi mi ai mi na me to na ma che da bie ma che adre mi amedia o se mi ni ye mi to bredi na mi dia me twat ba bia twa ba bia mi amedia yes mi mani ko so na se mi di bredi twa dross ni ba mi yi ba bia mi ne kama na mi da ma di o ma se kusi bon no mi to se ya oh eti je be ma no fo na adwemre fie ade wo ye mami wo ku no fo mami nso yan kasa nkyere no wa nya de je jimini si wa nya de but enipa na me comfort so connection doors oh nipa na me comfort sa se bo ne to woni ne bu mamu nan no je do dawro ma se ne nkoyi a e ko ne be wum nan oh enti family planning so wan kan che na dawro ma ye ma mu ye ma de enti family planning kan che be ma e ye season so season so wongo but sam enti nye problem bi akase e she nye problem bi ase be ma kobra ne be dwane afifie wudi be 8 months ni
ama mami ho akyere no wada wona ni kura yira ye kura yiro yesramo mo hwede ma yare wo sawuso yi wa yira ehian brefie ne ba hwe ye ne esi bre wo be fa nyise ne tie wo be fa ese ne tie ana mo tie sa ana mo pese ma yi wo dabi yesramo mema mo fa ne a se de mo si do ne mo dwomo num esiri kire yen ye jasamampom na mo de basike ne ka chesi ya no sa na mo ne wu ya mo ne pokwabra mo ne sa be pepe se mo anye sa ye tabno batom so ye tabno batom sisim woti mi nwanum che oba woti mi nwanum ene def oba na wie mi so betimi gina takwa na wafre bem ha na bem akobrane whatever he said jeju ni me yoko okotakwa asamo de esa bitwe procedure chewa adira peja abekwa akotena nsuosu akoyeji wakwa wofiri kuma so be na wonya kokko wiwie na jinse bem ha afie fre ofun so a wo se my busy me yaduma wo yaduma wontum branda fro abeka se wo yaduma masa o se usu jai ye hion tentete be kebi kura che yen because o se bonsu wo de faye edin no na ka de wura be ho wie yi na mu ni nyina mu no omra emeye oba na sede no me hwa abafra no wa ne ba ware no so a won ka no kore ya won ka no kore ne mariwa na aba no wom tro ebi no ka no kore adam ka no kore ebi no ka no kore na se baba no be ma na ye ne baba na sa enu kore hu be ma na ye ne baba na sa because say we be ma pa na se we obi asabe wo dwiri ko che wo fiske si wo baba so abramami wo wo be so tete ne ntamana wo mbu mami kura wo mbu no ejade wo ye chasei ana mi gire seska bia so nko je seska bi ko a aka ye de ye kama bi be hu o we mu oya eti ye sire me ma no ye sire o se bonsu fa ni me gu akwan mu na hwe o ma na hwe o bai wo wie wo de wo wie kura ye ni ye bagige toboa ye be kokura die de test ye ko ye na sis akwa ne ye wo dia o wura be ho na be se tu eskan so aka ho eti je sire maami me nua ma no matufo ye ne sa wati ye fa kuko nya de ana suso pre ana wo so kasa suso kasa ne perform edi me nyina be yi ade ma wati ya me nchira ye da asidifo na pensuo no me say de oba say me say kiake ka say ya wakeka me say watetan ya ante say de wachi mi watan be mi enu bi de watan na tene ya ante na chimo no su say manum chako watan na Linda nyabotre wate yes ya frɛ no ye obeba nyabotre na mo ni mema ne tena mo ma no kuredi enye adwuma no matter what e ba asa na o ma waduane ni ade wo de atopani bi ani ipa sha me ka kire ne maame me ne maame di hu nkoma wo ka kire me se one ne ba no be kasa one ne ba kasa nso me ntimu aye bia emfiri maame na no ya samu te se nkra na ofie ipa chan wo mo nko school ipa cho da bi week ni wo mo nko school da ani bibi emma na fa so di scan bra wo ba pani no akra no so di scan wo de ye de so ya no da akra no je de obi hia na akra no ane so no akra keto agi sika no akoye maame ayi se ye bona ko homa no wo yo ba maame pa wo nka no kore se ma bona no e de koma ne boy sa de no de akra no kra on se ehu be ma kra na se wa sa akra no ebusuafo ye nkwa homa so 0554931931 0548931931 hello ama yo bi de ye thank you asunjin kamo enka so ama katra mekana minya ba no in fact it be samba bi de ye ma ye se wan kanu kran chire be man se family plan no ko no na ke bo be man se de na so fo kanu because what 3 months on 10 months no no be man so chobi woduma na hedan ko yi it never and family plan be man what no to almost 8 months ya wuni mo ba ono wo de o yenti ana ko yo no de bo na dan for ne de wo de kake na minya ba so wanya de ete wo dan wo kunu so enko yo na wo bona man yo bi a o do me so ye ko lu tinka yenya ni sei me ka tam ne me yira wo mo twi e du ba bi o ka jam de da se de fi ko me na so yanko ye ko ya doctor ka ten so ya obewu eti ya wona de ya ye na ko pon na chana acha eti bu bi a so wona na ko de bibi ba mu a e ka be to lete e ka be better be man na ebo wanya de me mo be man so onya na yam che o eni atamo kan se minye se tanta na o de ti ho no
ade ya papa wa sha de so akata de na so fuka no akita won kan ma de won na aka de say won to won free fie na wa ko di be woni na ogu so wo fika e ko ntime so no won tan wa tan no on man kan na kan no akwa 17 years and now mo ye be the minute me na for engwem wa di ma ni se no bi e de ba me ba akanti man ha akwa nche akanti man tale no de free ha to be come woni no akoshe be ma dem ne papa so e wo le ba no se sa papa to ko ọtụ onye nta mba no school after 17 years so for the oyi bi sika ni sika ni ba ta no kura yi into me se nya no o mra pem na woni ni nze no na no kono bi mlabi me da say obi die hello stop mami ya jo we do foodin baby akasa free ta chere from ya kwado kasa free den check lo pon yo oba pa yen ko e man we da me se mani dia kasa kala we da me se mami na bu wa ma so ye dune da na ye de ni atfom ne ahwe ne na bi ye kakala so ye family plan ne pa wa mo be mama ne kanya bone so ko ya fa so ko yi ya be me ni na pe ko pa wanyi san de me mu o lam kakala enti wa mara fom na mo fa yi entu yi na me papa no so me sere no o me fi me ha mo fala no na abaya na so discuss ne so ne de emwa awale no ene agusua no me da mo ase. Yes, that's it. Hello. Hello. Mama Momoiko. Yeah, dear na me do foodin baby akasa free. Me pa shop me dia do me kasa free ma. Yo. Na ho bi no. It's bikodi pa ba bi na papa bi a me di ne pa na ne kramandin de ekomeya. Ekomeya pa na bema was prepare jawo yere a good man. Now so de sika e ma wo pa 17 years girl. Ndi ko be ni won akosia be ma no nyi susu so ni adwempa na okoro nso o mi sare senti nyo ni obi na ti baabi obetimi after 8 months on fa obada enti mesre no on sisa na gre na omrefi o won kra 9 obi kita millions of cedis pe ba ko onya enam senti obana koye family planning na se bibinti na anyense about say on madam for na se sabe madam for no kra nso ni mu na nka oni mi akra ba no ne manu di so bibi da bi wo ha obetumi aye bi nso ntumi nya na se de me nua ba iti we abufuo ene how bi ne anyense nkokọ na ama na kasa senti ni stre mo munka bibinti o stables na on sisa na adwene na de oye no nye that's yo nyamaye hello. Hello? Me Rowdin baby akasa free. Yo, me did the Frank. Me kasa free suhum. Nampacho dia ini ambe mano oye no. No kwa adida me wan wa asisia my butu mu program me ingro kura. My butu pa. Me wo asisia no. Nkwada me kita asisia me no kasa no. Me sanhwe me yere makura ba ko amahwe no kura sese wanyi ti no ma gina fi me san kura ko no kura mi se enya hwe be ni nyina no ya die na ya peja ya tia na ya hwe soro na ya hwe fem kini mu program mi da mo ase na me dia de se de ba ko betu mu ani yi fo no ya no mo nia fo wo ya we bi ya pe advert na mo ye no papa no oya no office hum no ye penny we ye penny no ma omo biem kase ti no ye hu ntro te mu ma fresh ans won fa papa ben eyi ono oye eyi edro eyi we edro no bi o si oye dempo mi ha wo bebre se si oya advert wo se si oya advert wo se si akura mi kan ma fresh wo sa won fa mon kan tell me say mommy who dem show oni ma cause dia mu ye yipa me da afi yo ani ejuma pa mu ye me da mo confuse hello udin baby akasa free baba so me kasa so dun kwa champion yo papa yanko me pa jo oba no wanye ne ye ti wanye na fom so ntun eza wona be ma ti a ukoye bibia waso ma be ma na so ana kasa na ne be man kasa so me jidi so ne be man kasa abuju so ofie o kasa na boso tina ama na basa anti oba no pa chofa nkoma be man na be man tim sa me hen kola no that's it
enre se ye papa bi ufre free Canada ufre be si na menim show so anti Mary kura na ka se akola na ono nso ne master yire achi no ase bi edi no a edidi ekunu no a wadwane no wo pese wo boa no yesre wo betimi afre yen na ye ne wadi komo se wo tie me a bra wo free Canada also wo pese akora no wo boa no frɛ me 0242 955893 0242955893 na ye mo akoda na ye se so pese boa no ebesi call no besi na menim so tie te se emisa wo hwe Sompa Nkomo yi nyame nhirawo na akoda no ma no amfiri wa odidie no ebeku no. Hello Mpacho, good afternoon. Afternoon ba my din baby akasa free Akasa si asinfo yo yankwe from Mr. Ko yo Mr. Mo ene mana bana kasa mutumo ndoto andin something for na kosu ono ba wonne watna gunu so osanu na odi atosunu yadi awo no bien besra mutu kan gugana so ate no mo bona mo so na mo kana samano bo ma bye. Hello, Mpacho din baby akasa free. Mpacho FM kama yima me kasa free tapa. Yo, yankwe. Papa no wa nyade because say onu oba wo ho na mo wo 4 no kra na mo mbisa ne se nanu kra no hwe yesen oba no je na agin se okoye family na wakoye wa mo amane na nyinsan aba ti we eyemfumso ben kwa ne nti de yefuna wo class fia ne nkla fo no nso aka na kwan ben so no fa peke fo ti edura bi a mema no adwin bi mo adwin enda ho nti won sesa na adwin no be hwe nkla no ofie that's it. Hello, good evening, madam. Because if you are mom work with ya, now the American say the any other money, no, any of from. Then funny say the only money in your no cry that and none of the can hold on sway. Oh, Tadibo only for ya, not what's in the year. So, okay, so by some funny news and time in through ma. So also one can you. And if you so so okay do a chibebre I think wa okapa na che baby e fi ni de ote enti I think wa ya ka ni atini ya to ebu ase ekom so ya se de ne papa so for no oka no ekom wa ya entu di a obeka se e bia nya hwe na mu se ekom du na de achi a obom se o so ate enti e pan cho onya botre na de o ye no onye mu amra fusi e maka e se de ejuma de ma se enso da se hello Mami ma ya wura me do foodin baby akasa free ya famous ego su me kasa fra do accord mo anye unem na mi nem pa so fa ya me ya papa ise fe do ego so ase me papa ba ya re de so fa mi de kanya nkupo won tira o se mo kan kure wo ma tira oba na se oduru baby wa anya de because the dream go ban wa anya de kra because be ma de no be ma ho na wo ye bibi na wo display na ono se ye bibi o de betiu what I say ba de wo me de nsa ma be ma no go fu nyina na se so fo am se emlante ana me ma ye na ma na se na fofo a ye nim yesu wo ho se na danfo no o ye dwamanfo na danfo ni ye dwaman the reason why I say na yire akọ na ama wo gine sa gine so ni se na danfo ni ye dwamanfo enti na danfo no betima ye na yire bibi eni ntina ma waji atum se na danfo no yire bibi ntina sa de a onyinyi nsen no wata se enti mu hihwe mi e de na de na be ma na ka no o tebo su ka ne de na no kre wata se enti o ba no wanya de be ma no semestre no eduru ba bi a wo so wodi kan wo nan ansa na weba nti won tire ni mehwe nan na aka no na wonya asa me mefi no so fa me nyame kan wo na mo nya adwuma de ne yes we da se hello so for mami ya judi baby akasa free me dofo paso median obi man so arrange the free chairman of Sompa you paso yo many aba no me that I think say onye bibi aboni bi so sa yinti a onye boni o say oni apanitim me pa ngani family plan no nkonkoyi ubi obo chairman nkonkoyi ni family plan say okoyi na oni na papa na wa de waja wa yana
unya ware nti wakoyi ni de ko no no wetu akom so de ya tete papa so fo ka no akom ani be ya nti wa ye wa furu ho na woni ho no na wa obi de na ba no wa no ama nkwala nya de bone be ne na akwala no so me se oni obi twempra papa no akwala no egu aware no mi se papa ma no kura onyi na ho kura akwala no beta se papa se papa ne di sika no fa no so nti akwala no e ti oni ma no ntem no be that. Hello. Odin, baby akasa free. Me kasa free wa se ko. Yo. Ne tiene se ma ba ya na ba na ntiro. Nya me so me ni omu. Omunya ko wari ya na ma to mo nya me so ma na de atwatu. Idi se abi an ko mu se an ko po no ya no ade ko no de ko ara se fan ka be bo o mo. Wo se omu ye di bo ne kwa o mu ku de ko mo je se omu so nya ni dia o tia. Nti omu ti ni di bo. Se di kwa no de ko be bo na me. So kan. Na me so e kan ana ma aware tere. Ejina. Di dema no so nya akoko fanfan se kwa no ja. Ya baby, ana wana na wuri. Masanya. See. Your friend you chat to. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, din baby akasafu. But no best and necessary Wednesday. Yo. If I tell hello. If I show me say. Hello. Yeah, tell one comment here on a casa. Why? If I show me say a food and just a bit of money. It's a man program. Kafra, online ni muna ho. Yadi wa freju medie no asi. Auntie Rebecca amankwa Cambridge London udu awda bompaye ma omike. Na nekuya nyame hwramo. Kate ni Kumbra Prince mo Luton. Ave nana ya ne ma nso mo Croydon. Kwabra Sante ene ne yere stay no nso mo Telford. Ene abrochefo nyina adwen hwra wo Hamburg. Abrochefo amudi achi amodoyen. Na mi hwra safo no nyina achemda furuna committee brand nim of akofi usu ene of opoku. Onyame won hwra mo ye chiechi amu nyina kwanso nkoso na brokwa jampem. Na wakote ahone no Sister Jewa che mensa na ama da adom eresi ba onwa mu nyina da ye chia mo kwanso nkoso di gangas ne yira kosi ada kwa ma Texas ya Texas ene obeg nso community FM achemo da onyame hira me ma Margaret Aframa techima isunyani station ene adofo a maje bre na Sompa Nkomo yi mota ye chi akoso edu fie wo kira ase ai mso wa ye ye na wie wo home onyame emwa wo no sister mama bi okwa nyame fa nkodu America nso asumdwemu mame entumenki ya de ma baako nanso condition awo memsa wontohwe ti ye ma wo mienu ate pike Yoruba bag ne ma no na wonfa na fa kopam na wakaso obeba na yenim se obeba am se wa fama no fama no judge enne ebinsi da de bia baako no bia ba ye de ma no nanso wo condition nti wa wote wo se wo de ne ka baako se ka ho ama na ye mienu mu a je ne fako ne kopam na wo kala na wonye bi akata no pam so nyame nhyira mo amen ya bibiala mu yi ntuma ni free wo nyankopon hye mo na mu ho mama yo ma se we charofo ma Mary nchiane nsori me chia kwaku adumata ewe adum Jemfran companies ai me chia opa Auntie Mary Churchill of God otahwe ye pa mama pru me chia obebre bishop me chia bishop Broby ona oyire nyina me chia mo na na ye bo Foster wo tachima go shimu ni oba pa medu echiamu difo o adofobi ajeje wadawroma mama si wana mechia wo ni mama si wona wo efitu ma atanu no ese ni sanu na to pa onse ne mama ma marriage samba no kra dia ma hanimens na jeje wadawroma yenko a busy way H5 nana pigi wasi emla odi yenko ebusuya ye de wasi Lutakin eba no de agudie mu nsem papa de abremo ye fremo hinini
ama krancha da zo asof ma me premier me ba masanto a wo magazine mu asante ma gimi atumu ma me de foforo ba pa amisa me na me tena dwumadi isuo se Kristo ma ya ochena donko ye besan ehia Sompa Nkomo de eye bola Oda nanka minim sɛ sɛba ne mpenatwe anase